Ko peke ngā kōtiro mo te pōro hei timata I ngā kēmu poi tūkohu o te reanga te kaumā ono tau heke iho. Ko nei pukinga ko Aukaha me nei tima ko Takura ki taha. E tira whai ki o ki Pūkōrero. Tera kāre kei tuka toa ka tautoko I tera. Engari, hei aha. Te kaumā toru tau arongo mai wāhine Baker e tākoro ana ki te reanga kōtiro kei raro I te kaumā ono tau. I te whakataetae poi tūkohu Māori āmotu. He wero. He mea nui tēnei ki au mō tuku whānau ko tākoro mātou katoa I te pūtoku no reira me aro, me tautoko, me tākoro kotahi mātou. I feel like older people is a good competition, and then as I grow older, I know what it's like. E hi kakakatoa ana tēnei tīma o pare hauraki kia eke ki te papa tākoro hei tā mahani mai wā. Kua roa tō rātou tainga mai ki te tauwhainga nei. I o mā mātou, I ngā wākatoa, ia rā, ia ata. We really just got a team together. We're all through the same school and we just trained by going in this basketball tournament. Aha koa ko te whakataetai, he hiranga hoki anō tō ēnei kōtiro ki te whaiwahi ki ēnei tīma ārohe. It feels nice. I've been representing them a long time and bringing other people in is nice. Yeah, that's my favourite part. Kia tākura hei tīma. Hei tākura ki te tau te mata whānau. Aha koa pai tū pai hinga, kaore e kore, ka tūtaki ngātahi a ngā kōhine o te Arawa me pare hauraki ki runga I te kōti poi tūkohu Māori āmotu. Te Kawa Paora, Aukaha.